kaabo katandika kombekwa batwire nibakorera omu Independence Park hati akatare kaabo akabiri nikombekwa kukahwire batandikire kutunga emidaara y'okukorramu kurabira omu kuteera obururu. Okutaho obururu bakitireho kwenda kwihaho enteekateeka ey'okugira ngu bamwe omu beebembezi ab'Mbarara City ngu bakegabira obuju. Ekisooka ekiyamba obutawa bribe oba okutagira obwa corruption. Ekyokubiri omuntu ayegiramu n'afuna omudaala gwe mukama gwawe omusaanira okukola ky'okugendako. So nemalawo enduulu z'okugamba nti efe ebirungi baabiguze, efe ebi bye baataddemu, ebirala babyegabidde. Okukola tejja kuleeta ntalo. Olw'okuba omuntu abasinga bafulumya amanya gaabwe ngagenda ku notice board era ge basoma bagamba gundi genda wali ne bakucekinga mu register mwoli babatumye ndangamuntu. Abashuubuzi bamwe borekere okushemererwa bwa nyuma y'okutunga obuju oburi omu myanya mirungi. Kushemererwa kwingi ahakuba nanye omuri ababingi nabasa kufuna omwanya gunamisa kuba kwateekire wenekyo ningisibira mukama amazima ntagano w'amaani kureba nakunaho omwanya gwange gukubangahage. Chairman w'Abashuubuzi Nyombe Muhammad nagira ngu tubakatungire obuzu bwona omu kugaba emidaara omukatare aka. Tunamala okugabira abasuubuzi nti basuubuzi baffe ebinaba bisigadde emidaala biduuka biki abantu ba gavumenti abaloko gavumenti bagenda bikwasa State Council eddemu egabire abantu beemanyi nti bali mu katale nga bali tubazi. Gashakwa Arwasu.